Haleluya. Ritora mshumo mzimu wana ruimoka para 16. Para 16 wa verse wa chapter Siyakubonga nomsa wakho Nkosi sosikuthande Thixo. Baba siyenzele kahle kuko konke Baba uzakulandela lapha kule ndawo. Baba kusibusisele konke Baba kusukisela kuzazise kuze kuyofika. Nkosi yami Baba siyenzele kahle sishiya konke kuwe Nkosi egameni likaYiseni lendodana likaMoya Oyingcwele. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kolibu wa mzimu wa Freya mserezo kamanda mahuane mroba wa madekwana. We are grateful to God who opened us this revival in a mighty way last night. Tinovatenda Mwari
vakachivhurira musangano wedu madeko nenzira yakakwirira zvikuru. Haleluya. Mudzimu uri pakusvika namanda watoma madheko musimudzo nechivhura zvino kune vatu vote kavabve votanganidziwa pano museretoni yapona mavuka. We were greatly blessed indeed last night and may all the visitors feel very much welcome this morning. Siyabonga kakhulu sivulelwe inkonzo izolo ngendlela ephakamileyo kakhulu manje bonke-ke izethekeli mabazizwe beyamukelwa kule ndawo yasemamvuka. Khalila belise emvuseletho ngamanda nangamanda amulori idoti bahone miṅwaha yoṱhe arali mudzimu a tshari kuluma pano izila belise uri mudzimu a zwi ite siwoima ibe hone miṅwaha yoṱhe. Amen. Now we should pray for this great revival so that it becomes an annual event. As long as we are here in this world, we want God's blessing that this can continue to eternal generation. Manje ke kumele ke sikulekelele imvuselelo ukuthi uThixo nxa esilondayo kuleli lizwe ibe khona iminyaka yonke kuze kufike kuzeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Ngamabona mfiri khayitoba musebenza Limpopo lothe miṅwaha yoṱhe ibe hone pano khalini lavela la Limpopo. Amen. Now we are praying and hoping for that this can become an annual event for the whole province of Limpopo, inclusive of all the ethnic diversity in Limpopo, that we can have this kind of revival every year. Zvino tinotenda kuna mari nokukumbira kuna mari kuti iyi revival yakaita zvakadai ive Limpopo makore anotevera. Gore rimwe nerimwe richisanganisira Limpopo yose tinge tichiva nerevival yakaita sezvizi. Ubahone amvuselezweni ndikati tabelezwena dzita zori khali na belisofela pamaivhangeli. Idoti bahone miṅwaha yoṱhe arali khou rabela mudzimu uyapindula dzitabelo nga mishumo inonge ineyi. Haleluya. This is an eloquent voice and evidence of the answers to the prayers that we always partake so that God can make sure that this gospel continues going forward. Zvino izvi zvinoratidza kuti Jehovha vanopindura minamato patinenge tichiudzwa kuti ngatinamatire kupfuurira kwevhangeri. Ezvino Jehovha zvaanoita kana tichita minamato iyoyo. Vatu vote vabvotumwa dzashango vabva Zimbabwe vabva Johannesburg, Gauteng province, Cape Town, Mpumalanga vote kavatorotanganadziya pano kaino revival ya Limpopo. And all the people that have come from all the four corners of this country, from Limpopo, from Gauteng, from Mpumalanga, and those that have actually come across the borders from Botswana and Zimbabwe, may they all feel very much welcome this morning. Vose vabva kune nzvimbo dzakasiyana siyana, vabva kuna kuJoni, navari muno muLimpopo, navabva kuZimbabwe, navabva kuBotswana, ngavanze vosanganidziwa zvakanaka pane ino revival. Tukudzweni mangulandira hii. Hedzi mbiri dzirenga apa vatu vasingotishumisa dzina vanhu vadzo. Hedzi dzirenga apa dzinofanana hedzi katishumisa navafundzi dzepastors navafundzi vabhoro. Ngahange pasi yange vana voti kaita dzakubvadhuva dzaukomera vana voti vadzivakadzo vafumakadzi vadakedzerana neno ubvadhuva. Amen. Now this is the order as far as the use of our mission facilities are concerned. Please take note that these two facilities on the side that I'm pointing to, they are reserved for people that have been selected. And as far as the ministers are concerned, we are going to use the toilets that are on the southwest here. And as far as the rest of the congregation is concerned, the ones that are on the further western side are going to be reserved for the children. I was thinking each other. All men folk should use the ones that are on the western side, then the other ones on the eastern side is all for our ladies. Amen. Richibaba vatu vatu wana zvilewa.
Usoona ani tingo la sidiwa bafumu wana sidiwa wakati chumela chipela hilo watu wana sidiwa sofanya za breakfast. Now after this morning service we are all going to be given breakfast. Kana tichibva pashumiro ino vanhu vose vachawana kudya kwamangwanani vonga vantu vazatorake ukudya kwasekuseni mwasweda lengoni. Vatu vote vasina maedhera vakagosvika vasina maedhera chumela chipela imwe naimwe vadzune pasi varinde uri vatokone newa madzulo china chipinga vazatosvika usiku. Amen. Now all those that do not have accommodation, as soon as you arrive here or you know there is a visitor that has just come here, please make sure that they remain after every service so that accommodation can be arranged for you in the proper time so that we don't congest everything during the evening service. Bonkeke abame buyile befikile bengena lapha bangahlala khona nawe kuphela ke izinkonzo mabahlale lapha ukwenzela ukuthi sinilungisele lapho elingahlala khona owelingaya khamba lelala khona kuphela izinkonzo. Hallelujah. Now we are coming to the normal announcement as far as the work of God is concerned. Pray for the smooth progress of the gospel. Tunamatirira mtungamiri wedu Reverend Sinyati pamwe chete nemhuri yavo nenguva dzose. We should not forget to pray for our overseer Reverend Sinyati together with his family. Vafumakazi vavana mushumo ulemene avangamana vaurala zvinoona kurifanira mudziyo wa mudzimu vaufana zvakuti chivamona vanga malichiona bona kanarala zvana zvamwana mukeguru zvinotari vanabheriseri vavharika dzitabero varifanire mudziyo washo zvakuti ukorichitaona vana vasho. As we say, behind every successful man, there is a diligent woman behind. As we see our overseer the way he is, it is because there is somebody who actually makes sure that he is fit for purpose, for everything that is wanted to be done in the house of God. So we should always remember the first lady, as far as she was concerned, that we actually partake here to prayer. Amen. Tinoziva kuti kana mukaona kuno murume anenge akatsvinda achikudirira pabasa shure kwacho mumashure umo munenge mune mudzimai akatendeka anoita basa nenzira yakatendeka zvose zvifambe zvakanaka. Zvino panovo tinaye mukadzi wakatendeka anotibatira mutungamiriri wedu nenzira yakaperera. Saka nenguva dzose ngativaise kuna Jehovha nomunamato. Amen. Nichona wafundi yabona kamurani wafumakazi wale batogomera ona mufunza sana ki mufumakazi atogomera. Amen. Jimana kidai zikutogwa kwazo kana mchitwera takadaivo unaona wadzimai vatinawo vanotichengeta zvakanaka saka tichionekwawo zvakanaka. Unapesema mafundi mabodo zote Botswana, South Africa, Zimbabwe, Mozambique, lebana preseza mita yabo. Unabona bana kisazvina vakwambisa zvona. Zvinoke tirangarire vanoshanda pamwe chete nomunhu waMwari vanomubatsira basa iri rokuendesa mberi kwevhangeri. Vamwe vacho vakuru vekereke vari kuBotswana, vamwe vari kuMozambique, vamwe vari kuZimbabwe. Vakuru vekereke vese yavo pamwe chete namadzimai avo nemhuri dzavo ngativaise kuna Jehovha nomunamato. We should also remember all the board members that work hand in glove with the men of God so that this gospel progresses smoothly. Hallelujah. Unawafunzi apati pastors tofauti mushumo mkubwa ngamanga mzibituni. Hawati konga chibizo na tabero na mita yabo. Iba wale mushumo mtimasi na timbili yani yabo. Hallelujah. Zvino kuna vafundisi vakazvipira nenzira yakaperera vanoshanda tungamirira maboka aMwari kumasangano akasiyana siyana. Ngativanamatire nenguva dzose kuti kana vachiita basa ravo
vasaita vachigunun'una nokuda kwezvimwe zvinenge zvichiitika, asi kuti vabatwe neminamato yavatsvene vaite basa iri nenzira yakaperera. Now we should also remember to pray for all the full-time pastors so that they can do this work of God diligently. Amen. Ndinapelesa vashumi vote dunia mzima vaimberekeva vakaenda titabelo vakoloshima zvavudi, vachumelesi kutore vakaenda titabelo vakoloshima zvavudi, vadikoni vakaenda titabelo vakoloshima zvavudi. Vainopesana namanda rirapesa nefukira chashu munhu ahwalele mumwe mutu wale mwashivasale munapelese mutine kushumuvanza. Prayer is our only weapon that makes us effective in our various offices. So let us take each other to the Lord in prayer at all times. Zvino vanhu vaMwari munamato ndicho chombo chedu chinoita kuti basa raMwari rikuru mberi pamabasa akasiyana siyana atakapiwa, okuimba, avadhikoni, okuparidza, okutsvaira, zvose izvozvo zvinoitiwa kana tichibatsirana nomunamato. Ndinapesana ndilali vakatidawo vatu vakatosvika voke, vatu vakobva kure nevanabvese kuti vachidie zvavo kuti vasokotsvanya makombendirani vasvike panorara iberebe roke. Now we should also remember to pray for those that are still on their way coming to this meeting, so that God can actually lead them when they arrive safely. Ndikulekerera vonga vasezindleleni kuti uThixo avakokelele tivavone sevefikile ngesikhathi esifaneleyo. Wetera zvithu vachibvanabhera mudzima vapatuchedza vahangula zvivira vapakuketo namanda munyamuketwa vapudza mavadze vamwarise vachibva panapa vatorona vatanga urenderawo uri vavakudze chevaite vachone uri mudzima rivapikelela titabelo satani asavajabulele chavapira. Now for all those that would have prayed and prayed through whatsoever blessing that you desires and wished for before God, we know God answers prayer. Make it a point that at every service when you go out of this tent, there are going to be youngsters that are going to be stationed on the entrance point. Make them to know what God has actually done for you, so that we can actually make sure we pray for you. Whatsoever gift you have gotten from God, that it remains with you, that the devil doesn't catch it away from you. Bonke abavetolile izibusizo ezitshiyeneyo ngasipumayo inkonzo yazisa emnyango ukuthi mina uJehova ungenzele lokho. Ungabe kuyikuzalwa okutsha, ungabe kuyikungcwelisa, ungabe kuyikubhabhathiza ngamandla kaMoya Oyingcwele, ungabe kuyikuthi uphilisiwe emkhuhlaneni, kuphinda ukuba okutholile kuThixo, yazisa emnyango ukuze sikuncedise ngomthandazo usathana ngakuthathela into yakuliwe ngoJehova. Haleluya. Losipha madokofini nivuseletho. Revival. Wevuseletho wemila ni madekwe. Ifuna bana 40. Last night, that is a revival to revive those that want to be revived. And through to that word and through to that sermon, 14 have said they've been revived. But we know they are more than that. Wapatuchezwao mahumi mabili na batana mti 26. Those that received various blessings or various specifications are 26 in number. Those that were healed, they came in here full of sicknesses and diseases. Two of them have since received their divine healing. Manje kula mabili akade bebuyile lapha begula imkhuhlane etshiyeneyo uThixo ngelizwi lakhe sebaphilisile. Weyapindula thapelo yawo isikhathi wakho chitoda mudzima unopindula ni mutihi. There was somebody who was praying for a special need and his prayer has been answered. Umunye kade kulekela into kade ifisa ethize uThixo umphendulile. Ndimochumele bahole namasiyale bakona tutu. Our next service is going to be in here this afternoon at 2:02. Sing us,
His way, His way.
Muye na ye kaga jabisi.
Fundisia
ya murena washu Jesu. Baba chipinga tosika nyimbo dzoimbwa mzimu wanga rotuluchira pungo lawo mulanda wawo ngotakuwa zvino ofaraze aziwa murumira zone mzimu wanga valwadze rokuvanganya mzimu wanga vaita zviriwo dala mzimu wanga mweya wamuketa Jesu aufarise mulanda wawo azvikone upisa tsviko nevamunetedza yone zoria dzaisiye pano mamvuka rokuvanganya ngadzina rau Jesu zviite ngari ndiwe mune wavatu murena rikorimwa ngazvino chikati. Amen. Ukufika esikhathini semizweni kaNkulunkulu. Tinobonga mangwanani akanaka. Kusvika panguva yeshoko raMwari. Rikorimwa mudzimu macheloni avudhi ngautorari mudzimu warisvikisa ipfiri lawe. We thank God this wonderful morning. For indeed, God, by His grace, has allowed us to arrive at this time of the Word of God. Amen. Siyesafunda imbhalo maqondana nevangeli. Nakamhle kuseni ngenxa yabaningi kade bengekho sizaphinda sifunde. Seza takaita nezuro kuverenga magwaro pamusoro peevhangeri. Vazhinji vanga vasipo tichabatidza zvemangwanani ano kuverenga. Sazvo vaita murova madhekwe musi uchivariwa ipfila mudzimu avariwa dzivhese dzinofamba ngamakungo madhipa ungavunjia vatuvo vesiwo namusingano macheloni ridodova hapu vana dzivhese. Just as we did last night during the opening service, we read several verses pertaining to the gospel. Now, a lot of people had not yet arrived last night. So this morning, we will again read those scriptures for the benefit of all of us. Siqala khona enhlizweni yendaba. Mark 16 verse 15 and 16. Leinhliziyo yentshumayelo ngaphandle kwayo konke okunye kungehambi kungeke kwalunga kodwa kumele kwaziwe enhlizweni yendaba kumele kwaziwe emthonjeni la kuvela khona amanzi. Amen. Pasina moyo ropa aritendereri abanopa moyo wenyaya ropa nopomha zimwe zvese ipapa kana Mark 16 verse 15 and 16.
Zvino ridotoma mbiruni ya mafungo one budzivani ya mafungo one hechisima chatoma one kaMariko 16 verse 15 na 16 ndione one mafungo asho ako yotoma one ndione one abba one achierera. Now the scriptures that we are going to read, we will first read the main scripture, the one where all things begin. This is where all the other verses will flow from. And the verse is Mark chapter 16, verse 15 and 16. Verse 15. What the kubo? Hambani ndiye emhlabeni wonke. Lishumayele ivangeli kubantu bonke. Okholwayo ababatizwe uyakusindiswa, kodwa ongakholwayo uyakulahlwa. Verse 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amen. Now, sibuye safunda futhi kuMathewu 24, verse ngelika 14. Hallelujah. Leli vangeli lombuso liyakushunyayelwa ezweni lonke, libe ufakazi kuzo zonke izizwe, kanti kufika ukuphela. Chapter 24 verse 14. We then read Matthew 24 verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Siyasafunda njalo Romans chapter 10. Sifunda verse 15. Amen. Asiyeni sifunde kanye kanye. Roma chapter 10 verse 15. 15th verse. Amen. Bayakushumayela kanjani bengathunywanga na? Njengokulotshiweyo ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela ivangeli lokuthula, abashumayela ivangeli lokulungileyo. Hallelujah. Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. Sifuna ukubonga uThixo ngalamazwi akhuluma ngevangeli. Singona kubonga marina masoko aya alikuthawula pamsoro beevangeli. Riko kama ulibuwa muzimu ngamaipi haya aliyakwamba ngamafungo madipa. We would like to thank God for these words which are speaking about the gospel. Sithe na kuma 16 verse 15 inhliziyo yendaba. Impela ngoba yi-last statement yenkosi uJesu. Amen. IBhayibheli lonke kusukela ekuqaleni kuze kube sekucineni umnikazi wenkulumo nguJesu. Eyasekuqaleni kwada yasentabeni yonke iyovathekwa nguMark 16 verse 15 no 16. Kungakho nokuba
pendukani. Esino ukuthi ngoba penduke endaweni yaseSinayi bakholwa ivangeli. Abanopha moyo wendawo zokulenga. Abanopha ngazimwe sesi. Nokuthi ka manya uthawula apha. Ijesu. Akuba ndiye muri zomthawulo wose. Akuna Genesis. Sakuna zakazalwa. Mthawuri. Ari mvira mwana. Ijesu. Ngokusaka IT kubajuda tende bukhali achirevera kuti pamutauro wose kubva kuna Adha pagomoresi naye wese iwoyo wanedzwa wafutirwa chapa nzvimbo yacho ivhangeri. Marko chapter 16 verse 15. Ndione chisimani cha mapungo. Ndione maiti opedzisera eJesu aamba. Ndione maiti anopira maiti yote. Ukabhuguni ya uranga ya Genesi. Ukahote murau maiti maubone ndi haya. eJesu aamba. Ngauri Jesu ndiye ivangeli. Ndiye mapungo madipa. Ndiye wabeho chakale na kale. Ipi wabeho chakale na kale. Ndingazobudza na majuta zvauri remburuwani niremburuwe katunzo dzote nadzatavani yaSinayi niremburuwe nitende pfunzo ntihi ine yavaheya mapungo. Now this verse that we are saying is our main verse. It is indeed our main verse. All these other scriptures are manifesting from this main verse. Starting from the beginning in Genesis, going across up until this verse. This is where Jesus declared the gospel. And he is the Word. He was there before because the Word was there from the beginning. This is why he told the Jews, repent. Repent from all other gospel, from all other teachings, from the teachings of Moses in Mount Sinai. Repent and believe only one, which is the gospel. Kungakho silapha ukuzashumayela ivangeli. Amen. Yona leli athi hambani niye emhlabeni wonke nishumayele ivangeli kubantu bonke. Okholwayo nishumayele okholwayo. Yakusindiswa kodwa ongakholwayo uyakulahlwa. Sifuna ukumdumisa uSomandla ngaleli thuba leli lokushumayela ivangeli. Haleluya. Novangeli yatauya kuzopharidza vamamvuka kana takangopharidza tinokombedza zvekupharidza nekuti ndomharidzo yedu. Haleluya. Ndosaka akati endai nyika yose muparidzira zvisikwa zvose evhangeli. Pamunoparidza unotenda. Haleluya. Uchaponesa. Asi usingatendi uchatona. Ndione ivhangeri, ndione mapungo madipa. Auyawo pano mamvuka. eJesu akudza vafundzi vabawe. Alichimirani niye mashangoni yote. Niye uwerera haya mapungo madipa. Atendawo nichichumera bene. Udochidzwa. Asateni udolata. It is the same gospel that
what is here today in the village of Mamvuka. The very same gospel which was preached by the Lord Jesus when he said to them, go ye therefore and preach the gospel unto all nations. Whosoever believeth, when you are preaching, shall be saved. But whosoever shall not believe shall be damned. Angiqambe sizwa mhlawumbe yimi na usokugodumana lapha. Uzabangela abantu abanengibulala. Angazi ukuthi amadikona ngenza njani ukuze umoya ungene. Bari, ukuphala uchinga ukopisa nyana badiponi kabathuse oridene livuriwe udele moya. Singabange ukushumayela ivangeli. Umlimo makangisize sho. Ivangeli kumele lizangane. Ngikhuluma nje umnikazi wenkulumo ukhangele. Ulalele. Isikhulumo kuyikho yini. Kungesenze ezinye izinto. Sifuna ukwenza ezinye izinto lingadilizi ingasingayideko yabanikazi madoda lingadilizi basongochinya ulakiswa decoration eyayitiwa angeke thithi mina bedeko abasivuleleke kungena umnyango umoya la hayi bazadiliza ubuhlelo lo. Amen. Hangani ke nithuse ube nomnyango lapha kube nendawo lapha mhlawumbe kuphakanyiswa amatente ngaphandle kusala amalembu ukuze kungene umoya abantu bangatshiselwa kakhulu okungadiliziyo ubuhle lo. Abanenkosi la bandla ngoniphasika balungiswa yonke indawo ulusengwe wasifundisa ukuthi lapho ehlala kwena kumele kulunge kube nobuhle umlimi wethu umuhle ivangeli lethu lihle khona kufuneka ibe bari namurena washiyeso hela one paseka obongiswa baingameli bashu boripirela opanda bosengwayo borifunza zvauri ote une ivhangeri yayo kanda one ufanira urugiswa ufanira unaka ngaurina mudzimu wanera komurabhera ndiwavudi ufuna zvavudi. pane zvevhangeri pano unaku kunyange noupenyu chaiwo hune vhangeri hwakanaka. Hauna upenyu hunoti ndohumuzvarwa ihwo hwakashanda sejihedhe chipfugamo chiripa mwari mutemo wavo vanoda zvinhu zvakanaka kuti vachisika vaiti vapedza kusika vonei zvakanaka vaiti kusika vakati kunatsa vokudhekoreta. Now, when the Lord Jesus was feasting over Passover, everything was prepared for. In the same manner, our late overseer, Reverend Sengwayo, taught us that wherever there is a gospel revival, or wherever the gospel is being preached, it should look beautiful in all manner. All manner of decoration should be in order, because our God is also in order. He is holy in nature. So therefore, everything that is here within this tent should be in that manner as well. Definitely we should say amen to your explanation. He is holy in nature. Holiness is the beauty. Amen. Toda kumutenda Mwari. Kuna Roma chapter 10. Amen. Asiyeni ngoba se Roma chapter 10. Amen. Bukuni ya Roma chapter 10. Amen. 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 Verse 15. Amen. Baroma chapter 10, Ridovaro Baka verse 15. Amen.
Amen. Hallelujah. Verse 15. Baya kulega 15 zena ngeke ku14. Baya kushumayela kanjani? Amen. Bengathunywa na. Amen. Nansi indaba. Baya kushumayela kanjani? Bengathunywa na. Amen. Njengokulotshiweyo ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela ivangeli lokuthula, abashumayela ivangeli lokulungileyo. Hallelujah. Verse 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen. Sifuna ukumbonga uThixo ngoba lapha silethe ivangeli lonakali. Ivangeli lokuthula. Ivangeli lokulungileyo. Leli ivangeli le alishunyelwa umuntu ongathunywanga. Ungalishumayela ungathunywanga, umnikazi walo akasebenzi nawe. Uzasebenza wedwa ngoba engavuma ukuhamba nomuntu angamthumanga. Amen. Amen. Timotenda unzima bachapari zasei basingathumi. Evangeli iyi ayipari dzino usingathumi. Ukariparidza usina kutumwa murizwaro mambo Jesu ashandi newe. Uende wega. Amen. Woparidza kuchita zvinhu zvako wega. Asikana wakutumwa asiyani newe, auyendi wega. Iye ndiye anotungamira pamberi. Asana osvika iye anguri asvika. Kana woshanda woparidza iye unenge achifamba-famba. Utarisa vanotenda, hatarisi kumeso kwenu, unotarisa mwoyo yedu. Ye unoziva unotenda, ukatenda ndouyu wochishanda, ukatenda ndouyu wochishanda. Haleluya. Sibonga ngoba leli ivangeli le umnikazi walo njengoba ngikhulumile nguJesu. Nxa kuthumanga uzahamba wedwa, akahambi nawe. Xa ususebenza umsebenzi wokushumayela usebenza wedwa, akasebenzi nawe. Kodwa nxa kuthumile yena wasusukuma yazi isimanganazi, yena uzahamba phambili. Lapha kuthume khona uya nawe futhi. Nxa ususebenza nisebenza ndawonye. Wemisebenzi ukukhuluma, wemisebenzi ukuhamba-hamba. Akakhangeli ubuso babantu, akakhangeli bakhandaba, ukhangela inhliziyo. Akabona inhliziyo ekholiweyo usesebenza. Bali mafungo madipaya rialibuwa ngauri ndi mafungo madipa mulalo upfi vangaya hani vasongorumwa zvine zvasumba uri muthu ane ayotumedza mafungo aya madipa ufanira orumiwa nga mune wa mafungo madipa. Mune wa mafungo madipa ndi Jesu. Avari mutumeli ayatumela
asongorumiwa udova akose kodichumelelawo ene munako diambela zvawe asina mune wa mafungo bedzi avali orumiwa mune wa mafungo ndiyeni ane wamurengera phana musiyene chisala chitakuwa mune wa mafungo Jesu umona vaphanga enako chumedza mune wa mafungo koravelesa dzimbiluni dza vathu alavelesi zvipatulo alavelesi kuhambaneleni vana vahanyi ulavelesa dzimbilu musivone vachitenda mune wa mafungo kuita mshumo. Now the scripture that we have read speaks about the preacher that they may not preach the gospel except they be sent. Now, if a preacher preaches this gospel and they have not been sent by the owner of the gospel, which is our Lord Jesus Christ, they will be preaching in vain. They will be preaching on their own. But if they are sent by the Lord Jesus, He will in fact go before them. By the time they stand on the pulpit and preach the gospel, He's already there. He's watching over our hearts. He's looking for those who believe. Whenever you believe, He's blessing you. Whenever you believe, He's giving you whatever you want. Amen. Majikutwa leli vangeli ngelokulungileyo. One ngelokuthula. Two ngelokulungileyo. Nishunyayelwa ngoba kulungileyo kwasempilweni kuleli vangeli kuyatholakala. Bokubuhle basempilweni kuleli vangeli kuyatholakala. Amen. Inhloso yayo umnikazi elenza nawo elilungisa uqonde okulungileyo empilweni zabantu. Empilweni zabantu bonke noma zitshiyene kangaka. Kodwa ngaleli vangeli leli nxa umnikazi wempilo angakholwa okulungileyo kuyenziwa, okulungileyo kuyasetshenzwa kuye noma yini. Hayi Nkosi mayibonke. Osebenzayo kuleli vangeli leli alichunyayelwa asomfoni asomfundisi khona uJesu yena ngofela abantu bonke ongenasensa. Amen. Ujesu kasenzi usenza ukholo lomuntu. Pavangeli panapa anoshanda asimtungamiri vamwe vakazoti iyewo vanoda siterekiye ndova navafundisi vakutosunduzira kuvanhu kwandiri havachadi kuvanamatira kana kuvanongedza shoko ramai kana nakosvikonzira wasvika kunge ndiri ndinoshanda. Hai, anoshanda ndijesu. Kunochiwe kunavana vakukana batese vetunyiwe umbhalo uthi besuke baya bachumayele ezindaweni zonke babela abazala inkosi ifunupita efunujona inkosi ujesu esebenza kanini eqinisa ilizwi eqinisa intshumayelo ezifuneka zizinakela ezenza kwabakholwa. Mari wapanzwa mari ngabongwe nevangeli Matthew 24 evangeli iyi yanzikaendona munyika yose yatiri kufamba nayo painoparidzwa anoshanda handi
funga nini? Varume mwari ngatibatsira. Ndikuona kumasangano ndikasvika. Zvinenge ndini Jesu wacho. Zvinenge ndini unoshanda wacho. Navafundisi vanosundidzira vanhu kwandiri. Wasvika. Zvozokonzera kuti kana ndisipo havachatendi. Saka Jesu aiti ini kusatenda. Ndikamuitira mwe murefu kusvikira nini. Chinokosha mavhangeri ino. Chinokosha. Ndinangotenda. Number 2. Chaanokoshesa iye kutenda kwake. Nokuda kwechikonzero chakati muviri wetu masingaitira Jesu haasevhi asi unofevha rutendo bali ivhangeri rinowanala zvitu zvote zviuya zvote zviyawanala kamafungo madhipai bedzi chitu chandeme asi vaingameri chitu chandeme ni Jesu ene mune ngauri Jesu actually not chitu chandeme kodwa osebenza kune livhangeri renu oshuma hayi asomhona asibaingameri evangeli na mwena oshumayo ndi Jesu. Amen. Bari ashumaho musi evangeli kochumedziwa asivaingameri Jesu ene mune bari bonobo Very good. bari bonobo musi vachidharela zvividzo musi vasvika vafundzi vayasendera tungo vaisa vaingameri panda anga vaingameri vona vavone Jesu vari hai nazvo zvinotikosumbedza uri vafundzi havatendi ngauri ashumaho Ameni musika azibizwa na vafundzi ava batinda abantu bebatindela kini kutenda musefikile na abantu babesebebona sengathi yime ngisebenza kanti osebenzayo noma ngichumayela akuso nkulumo yami akuso mina asina maselo musala uno Jesu nikuluma sobuya hangahanga ekhangela ukholo akakhangeli mtamo yomuntu kokukholo akanendaba nokugqoka abantu akanendaba nentini imagine yakho akanandaba nemagine ujesu imagine ukujesu lukhona Kenza kubuka ukuthi namhlumechile ikumechanisa ukholo lwakho nelizwi. Amen. Baba kabisa kuwe. Ndichipinga chachili. Ndikupinga yende. Uri anashuma ni Jesu aushumi vaingameri Jesu ndiye anashuma naone chine ashuma ngacho ndi rutendo ene msimchumeli yako chumela olavelesa rutendo uri ndinyani yako tenda musivone vachitenda ene uyashuma musivone vachitenda ene uyashuma vane alavelesi uri rwamberisa hari alavelesa uri zamtsilometa ulavelesa uri nkotenda na uri rutendo ilone
rufanelwa mecha majesu vanani vone vachitenda inyova ikomecha na jesu mara unyaga rutendo rwawe rumeche ipfi rutendo rwawe rumechanise na ipfi rutendo rwavo rufanele umeche na ipfi ipfi la mudzimu lifanelelana na rutendo rwavo lina ipfi la mudzimu la kwamba rutendo rutangane na ipfi. Yabona ukolo lwakho lungamechana nelizwi ngaini zilikhuluma ngokuvuma nawe okhonweni uvume ngaini zilikhuluma ngokuphenduka nawe okukhonweni kwakho uphenduke ngaini zilikhuluma ngokuphila nawe okukhonweni uphile zabona isimanga uphila one time usindiswa one time. Amen. Bali rutendo rwavo karutangane na ipfi musi ipfi la mzimu lichiyamba ngoremburuwa rutendo rwavo karutangane na temburuwa musi ipfi la mzimu lichiyamba ngofala marwadze rutendo rwavo karutangane na lelo ipfi vaitenga ungave vodobona zvimangana. Amen. Vumelana nokutshiwo yilizwi likaThixo. Amen. Ngibona abanye baphakathi amakhanda makungabi likhanda kodwa makube yinhliziyo. Ngibona abanye lapha hayi kabanyikeni ngisho ngithani baso serious kodwa namehlo kube nokuxwayisa ukuthi umuntu lo ulalele njalo uyavuma makangabi mangamehlo kodwa mayibe yinhliziyo. Vanhu vakovona vamwe vashu vachikotenda ngadzitoo kusumedzori vakozvipfa zvinofambiwa vanhu zvisangoperera kautenda ngatoo kautendiwe nangambiru vamwe vasiriasi ngamanda kusumbedzori avako vadotitiswa votecheresa ipfi la mudzimu zvisangoperera apo ngazviperere kautenda mbiruni. Amen. Hanzi ivhangeri yezvinhu zvakanaka ndiverengere mumwe neshoni Romans chapter 10 verse 15. Romans chapter 10 verse 15. Verse 15. Vachaparidza seiko kana vasingatumwi. Hatingagari panyaya yokutumwa nokuti toda chinangwa chacho wongofamba techo sezvo zvakanyorwa sechinzi dzakanaka seitsoka dzavanouya namashoko omufaro ezvinhu zvakanaka. yakopera dzakanaka seitsoka dzounouya nei nomufaro. Pamidza futi Verse 15. Vachaparidza seiko kana vasingatumwi sezvo zvakanyorwa zvichinzi dzakanaka seitsoka dzavanouya namashoko omufaro ezvinhu zvakanaka. apapa pachindevere pachizulu kutwa avashumaira ivhangeri lokutura avesepindati vhangeli lokulungileyo. Manje shona vanhu vevhangeri inoti mashoko mutauro. Haleluya. Wezvinhu zvakanaka mutauro wacho ndomufaro. Nyamba kuchirebwa chakareirwa nashe mutauro wokuti endai
munyika yose muparidire zvisikwa zvose iwoyo mutauro iwoyo wokuti evhangeri mutauro womufaro mutauro wezvinhu zvakanaka mumutauro iwoyo hakuna chinhu chakanaka cheupenyu chinoshaika kunyange chingava chipi kana chipi mumutauro uyu chirimo muevhangeri muchirimo chero umweni wacho ukagona kutenda unobuda pano wava nacho mashoko omufaro ezvinhu zvinhu zvizhinji zvakanaka zvese zvazvo mumashoko aya zvinowanika njengokukumusha kweshona ati kuti zamazinhle izinyawo zake oleta amazwi enjabulo inkulumo yokulungileyo inkulumo yokuhle inkulumo le uthi evangeli inkulumo livangeli asikhulumi sintu asikhulumi inkulumo no ukuchumayela ikukhuluma sikhuluma ivangeli sikwazi komthetho omnikazi unambani emhlabeni wonke nishumayele nikhulume vangeli kubantu bonke nxa sikhuluma simele sithathe iqiniso ukuthi sikhuluma ivangeli ngoba singatshiya ukukhuluma ivangeli umnikazi womsebenzi uyasisola manje ukulula khona angasisola angasiwenzi lathi sesiluzisa abantu bonke okulungileyo ababekulandile ubuhle bonke ababulandileyo sebeluza ngenxa yethu manje kuze ngenza imistake enjalo umlimi uvele usengisizile nangu inkulumo yezwakala okulungileyo kwakho okulandileyo zakanaka zakho zawalinga obuhle kwakho okufunayo wena ngale inkulumo ethi ungavele ukholwe uyakuthola. Bari maitiene kwambi wapa upie makahani milenje ya muhweleli anayewelela mafungo madipa mulalo ya chishona ya mori mafungo madipa dakalo oyu muhweleli mafungo anayekwa huwelela ivangeli ndione mafungo madipa ndione ejeso ambali chimilani niye mashangoni yote niyo huwelela mafungo madipa bali lifanele utogomela ngamanda ngauri bathu bopfa midini yabo bachikodothetshelesa mafungo madipa bana zwine vakholila zvava zwilindela uri musi mafungo madipa achiyambiwa vatozviwana zvino vale hai mudzimu anotimfarisa ngauri atingaititidza atingakaki nitohamba one mafungo madipa. Amen. 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 Yes. Amen. In English it says, somebody read for us. Verse 15. Yes, oh, it's here. And how shall they preach except they be sent? I will not stay in this phrase which says except they be sent. Now we are glad. Amen. We are here because we have been sent. It's enough for you to say that. Amen. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. If it was something seen by human eyes, you could be seeing how beautiful are my feet because of carrying this gospel. It's a gospel which causes the preacher his or her feet to be beautiful. Why feet, not hands?
You're going to ask God. Prayer, God will answer you. Amen. But I'm after the next phrase. Yes. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Oh, there's something else. Yes. And bring glad tidings of good things. Who preaches the gospel of peace? Amen. Who brings glad tidings of good things? Good things. He is carrying glad tidings. The tidings of good things. There is nothing which is good, which is not contained in this tidings. Amen. I don't know if I did put it right. Amen. Akula lutho olugudu olusolakala kule tidings. Manje ngokwezulu ngangihamba nje ngithwelela amazila ngithwelela tidings lenkulumo le umlimi ubona isitsha esigcwele ubuhle kuphela umlimi ubona good things kuphela phakathi kwamazila phakathi kwevangeli ukuthi yonke into egudu ikhona thina sonke sizela silande omunye nomunye ubugudu bakhe omunye nomunye unokugudu kwakhe akufuna ngabaliqinisile liqiniso le akazabe ngugogo unokugudu kwakhe akufuna obugogo bakhe ingaze libe lijoka unokugudu kwakhe likufuna umhlabeleli unokugudu kwakhe akufuna akazabe ngumholi akokugudu engufuna akaze babe ngabafundisi banokugudu abakufuna abangasindiswanga banokugudu abakufuna ngoba kugudu konke lokhu kuphakathi kwevangeli kuphakathi kwamazwi evangeli yakhululwa ungakholwa uyathola ukugudu kwakho kodwa xa ungakholwanga awutholi ukugudu kwakho uphuma une-opposite ye-good. You will not go out empty-handed. If you don't believe, you will be given something different from good. As per the scripture, you won't go out empty-handed. How can you go out empty-handed? When you have come, you have heard the gospel, and you have chosen and decided not to believe. God gives you a reward for not believing. It's very fair. You must get something. But for those who believe, every one of them, everyone gets his goodness. Everyone gets their goodness. And all the good is in the glad tidings. Amen. Only if you can believe. Only if you believe. Amen. Bari muhwereri uko ubuzo ukwami wopimilenje yawe yona kahani ngabri uko dala mafungo madipa anekhawo ndi mufaro wohwalaho zwithu zwavhuḓi musi mafungo madipa muhwelele kwatshumedza ndi mufaro wo faraho zwithu zwavhuḓi bari roṱhe hafha ri khou ṱoḓa zwithu zwavhuḓi ahuna ane a sa khou ṱoḓa zwithu zwavhuḓi bari unga vha mukegulu nene u khou ṱoḓa zwithu zwavhuḓi bari unga vha munna nene u khou ṱoḓa zwivhuya unga vha
uzoswitoda. Ungaba mufundzi naye uzoswitoda. Bari ndabone vane vaingameri zvibuya vazvifuna. Bari zvino mafungo madhipa achitumedziwa chaundutenda. Zvauri musi uchitenda zvithu zvavudi zvofarwa ngamufaro unokodana muhwereri ofarwa mafungo madhipa iwo uzozviwana. Bedzi arali uchingatenda auna neadobva songofara zvibuya. Bari arali wasatenda aungabvi upedzi udobva una zvawafara mara zvidova zvisi zvibuya mara udobva una chawafara. Bari mukotama wote richibva rohwara zvibuya zvodhisonga mufaro unana muhwereri anakozvidhisa ngamafungo madhipa. Kumisiwe kuhleliwe umnikazi wevangeli ulinqela ishunyayelo okholwayo kumele athole umvuzo, ongakholwayo kumele athole umvuzo. Ngoba ukukholwa ukuthanda komnikazi, ukungakholwa ukuthanda komnikazi. Amen. Kulungile singakayi phambili ngenkulumo siye Nahumi. Amen. Bari zvoendiswa mudzimu ene mune uri atendawo ugochidzwa, atendawo ugovana zvibuya. Pedzi asatendi hangabvi apedzi nena udobva una chiafara mara chidova chisi chibuya. Bari kari ebhuguni yaNahume Sikali kuIsaya wetomeka Yesaya njengoba kuthiwa kulotshiwe. Amen. Sifuna la ayekhuluma ngalapho kulutshwe khona. Amen. Ngendaba yevangeli. Amen. Magana yenu ukuthi malihanjwe ngalo ezweni lonke. Abaprofeti uJesu engakabuye emhlabeni baze bethe bakhuluma ngalo ngaphambili. Amen. 52 Isaiah verse 7. Amen. Yesaya 52 verse 7. Yononera totomo barahone. Amen. Lena siza kuya kuNahumi. Amen. Isaiah 52 verse 7. Amen. Verse 7. Amen. Nikhumbule ukuthi siyabuyela enhlizweni yendaba. Lapha sisafuna ukukhanyisa maqondana nokuthwelwe indaba. Ukuthwelwe ivangeli. Namhla ekuseni siyabonga thina ebesikona izulu ntambama. Okwezulu ntambama sikutholile. Silapha nje sizokwengeza. Amen. Mina beningekho niqalisa. Thina sizoenda. Okulungileyo phezu kokulungileyo. Amen. 52 verse 7. Amen. Zaba zinhle ezintabeni izinyawo zakhe. Oletha indaba enhle yokulunga. Omemeza insindiso. Utshoyo kulo iZiyoni ukuthi uThixo wakho uyabusa. Bantu bakami basenzeni amen. Ngoba uThixo uyabusa impela lapha emhlabeni. Wenza santando. Verse 7. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. And the overseer said, let us do a big amen. Because you can hear that he bringeth the good tidings of good. Amen. I heard something like that. Yes. This is the phrase.
that publishes peace, that bringeth good tidings of good. Amen. Good tidings of good. Good to be getting good. Amen. Amen. Siyabonga. Bantu bakamlimo asilethanga indaba ezimbi, silethe indaba ezinhle. Amen. Ezokulungileyo. Zona zinhle, zilungile, nazithwe lokulungileyo. Siyabonga. Yes. Bali rikoribuwa ngauri heye chikuwa ya tarusa uri mafungo madipa avudi odisa zvavudi nuri ndi mafungo avudi anako beba zvavudi ngauri oridisera zvavudi. Amen. Hallelujah. Akuna muntu lapha ozaswela ubuhle bakhe. Ozaswela no akudingayo. Lapha asila masalamu sila. Silendaba. Okudwa liva. Indaba kaJesu. Indaba esibanga. Kulendaba le akuna nto elungileyo engekho engaselaka. No umnikazi ekoliwe abheji ngibheja ngayo le ndaba le angibheja ngayo si asina masalamu si asibobeli bantu tambo asilithela amanzi kodwa silithela indaba. Amen. Evangeli manje akuna muntu lapha umzalwane noma umhede owezizwe noma wokuleli lizwe ozaswela hayi ngoba bonke ubuhle obufunekayo bubule ndaba. All the goodness what you want is in this tidings. And I'm expecting this morning everybody to get something. Some good you are expecting. Not after my preaching, but as I am preaching. Jesus does not wait for me to finish so that he can wait. He waits as I am preaching. To those who are believing, it's only we have developed a system of expecting something in prayer only. It's correcting somehow, but not according to God's design. When we read in 1 Corinthians chapter 1 verse 21, we won't go there. I'm just mentioning. Or somebody can read for us, please. Amen. Somebody can read for us. 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Chapter 1 verse 21. Don't bother yourselves by opening. Just listen. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Amen. It pleased God through the foolishness of preaching. When somebody is doing that foolishness of preaching to the people are shouting Amen, believing the preaching. God, it pleased him to save those that believe. During that preaching period, if you believe, God operates. Amen. Akuyazi mani indaba yevangeli yamangalisa uthi kusebenza nxa kusatshunyayelwa. Ngoba ungabe ukuthi umtshumayeli ume endaweni yakhe sungakhona kusatshunyayelwa uhlezi khonapho usuvuma ukuthi njengoba sengipholiwe okuhle ngikufuna sengikutholiwe. Ngikutshela iqiniso mntwana lapho kuzathandazwa subuye kuzabonga nje utshela umniko ukuthi baba ngentshumayelo ngenkulumo mina ngikholiwe yazi sengizuzile endikuzaba kuwe njengokukholwa. But
ahuna ane a ḓo bva a songo wana zwavhuḓi ngauri mafhungo maḓipfa a khou tshumedziwa. Vha ri fhano evangelini a ri na masalamusi, a ri vhofhi vhathu dzithambo, a ri vha hoshi nga maḓi. Zwine ra ita ndi u tshumedza evangeli. Ri vha hosha nga ipfhi ḽa mudzimu ine ya vha evangeli. Musi ipfhi ḽa mudzimu ḽi khou hashiwa, vhone vha tshi tenda zwavhuḓi zwine vha khou ṱoḓa vha ya zwi wana. Vha ri a zwi dzhii uri tshumelo i fhele uri vhone vha wane zwivhuya zwine vha khou ṱoḓa. Ro vhala kha bugu ya Vhakorinta chapter 1 verse 21. Yune hapfi Somebody invent. Chapter 1 from verse 21. Amen. Verse 21. Amen. Ngauri kumashango lisongotarukanya mudzimu kha vhuṱali hawe. Nga vhuṱali hano mudzimu ovori litshani litshidze vhatendaho nga vhutsilu zwaho ha pfunzo. Amen. Vhutsilu zwavho vha pfunzo. Vhatshumayelo wa vhanevhula ndi vhutsilu. Vhana ngobutsilu bona lobo uri mojabulu wena bakholwayo ukuthi ibutsilu kutshumayela ukulinda bakholwa. Abakholwayo semsebenzi. Abakholwayo semsebenzi. Hallelujah. Vari zwezwo vha vhutsilu kha shango, mudzimu zwo mutakadza vhona zwo naka uri nga u tou tshumeliwa ha ipfhi fhedzi. Musi vhathu vha tshi tenda, mudzimu u ḓo vha tshidza nga zwezwo nga u tou tshumeliwa fhedzi. Vari vha khou khwaṱhisa mafhungo a uri musi ipfhi ḽa mudzimu ḽi kha ḓi tshumedziwa, vhone vha ya dzhia tshine vha khou lila, tshavhuḓi tshavho tshine vha khou ṱoḓa. Vha tshi dzhia ipfhi ḽa mudzimu ḽi khou tshumedziwa, musi ḽi tshi robela vhone vha khou ḓa vha livhuwa uri mudzimu wanga ndi a livhuwa ngauri ipfhi ḽau ḽi tshi khou tshumedziwa wo ṋea hetshi na hetshi na hetshi. Amen. Ivangeli lokulungileyo okulungile konke ngifuna lamazwi abambekela ivangeli lokulungile good tidings of good. Amen. Amen. All the goodness is contained in the tidings. Amen. No. Mashoko omufaro ezvinhu zvakanaka. Amen. Zvese zvinhu zvakanaka zvirimo mukati mamashoko. Amen. Manje kana uchida kuwana chako chakanaka achiri kutaurwa mashoko, tenda mutauro. Amen. Ukagona kutenda mutauro kuti zvazvanzi mumutauro ndomune chinhu changu chakanaka, wochiti uchibvuma mutauro wobvuma kuti saka ndatobvuma chinhu changu chakanaka. Paunongobvuma kuti saka chinhu changu chakanaka ndatochiwana, chinoitika mauri. Kana chavamo mauri chaitika, haubvi neni, haubvi nomufundisi, moyo wako ndounokunza kuti kutenda nokutenda. Chokutanga kutenda kokugamuchira mutauro, tevere kutenda kuti zvandagamuchira mutauro, mumutauro ndomune chinhu changu chakanaka, saka ndatochigamuchira. Wotenda kuti zvandagamuchira mutauro ndatogamuchira changu chakanaka. Ende usina chaunombonzwa chinoti nyaunya, kana chinoti ruma, kana chinoti gwigwi. Kutenda chete zvakaronga kuti unoponesa vanotenda, unogovera vanotenda. Zvandatenda ndatogovera. Iye agona uchitenda so hakuna chaunoshaya. Saka rumwe rugwaro ruchiti kana iwe uchigona kutenda zvinoitika kunoda. Ndichokuti umbhalo uthi uma ukhona
konke kungenzeka konke. Manje xa ukholiwe inhliziyo yakho iyekwazi ukuthi ukholiwe, ngoba umuntu kakholwa ngekhanda khona ukuthi so ayisilokhanda, ikhanda lithunywa inhliziyo. Kodwa ngathi so ikhanda inhliziyo isithi awuxoli lutho ngoba uyakhohlisa ngekhanda, ufuna sithi uyakholwa kodwa ungakholwa. Manje uJesu kakhangela ikhanda, ukhangela inhliziyo. Bali lungalo lwambori mo uchiyamba ukona zvote zvikonwa ngatendaho. Bali mafungo ndi utenda mafungo madipa ane akodana zwavhuḓi, mafungo madipa ane akodana zwavhuḓi. Vhone vha thoma nga u tenda zwine mafungo madipa khou amba zwone, vha zwi ṱanganedza, vha zwi tenda, vha dovha hafhu vha tenda uri ndo zwi wana zwavhuḓi zwanga, ndo zwi wana. Mufaro wo fara mafungo madipa wo fara zwavhuḓi zwanga. Ndi hone u tenda une a ḓo vha swikisa kha uri vha wane tshine vha khou ṱoḓa tshone. Vhari zwoṱhe zwi bva kha u tenda. Xa ukholiwe Yes. ukuthi emazwini evangelini la okulungile kwami kukhona, ungakholwa ukuthi indaba ithi okholwayo uyanikwa ubusukholwa ukuthi ya ngayikholwa indaba. Dlulela phambili ngokholwa, ukholwa ukuthi njengoba sengiyikholiwe indaba ngivumile indaba okwami kusendabeni, njengoba sengiyikholiwe sengikutholile. Sana lutho olithi kwayi noma ungazana lutho olithi gwi wena zanini ukwazi ukuthi ezini la esengilivumile evangelini lapho kunento yakho ngoba sengikholiwe leli vangeli lento yami sengiyitholile usukholwa ukuthi senginayo into ukholwa ngenxa ukholwa ilizwi. Yes, Bari utenda sengigijime kakhulu ngachiya abantu, ngifuna ukubuyela emuva ngithatha abantu. Sitshumayela ivangeli, izindaba ezilungileyo nawo zindaba ezilungileyo zokulungileyo. bari rikothumedza ivangeli, mafungo madipa avhuḓi ane a ḓisa zwavhuḓi. Konke okulungileyo okufunwa yithi sonke la kusevangelini lakho, kusemazwini lawa enkulumeni le. Bari zwoṱhe zwavhuḓi, zwoṱhe zwivhuya zvimaipfini haya ane a vha ipfi ḽa mudzimu ḽine ḽa khou tshumedziwa. Bona abanye sebelana nomulele kodwa into yakho ilaphezu. Amen. Bari ndi khou vhona vhaṅwe Uzayikhutha ngokulala ngoba ngeke ukholwe, ungakholwa wena ulele usukholwa ukulala kwakho. bari vha khou vhona vhaṅwe vha eḓela, bari u eḓela havho vharamane vha ḓo wana ndi ya u eḓela fhedzi, mara vha karuwe ngauri zwoṱhe zwine vha khou ṱoḓa zwi hone ithini. Uyabona asinajivazi lapha kodwa sifuna ukuveza indaba. Nowulapha noma kugudumala so zipaphamise wena ufika ngifuna ukukuthi into engilandileyo ekufuka ngifuna ukukuthi engulethelwe nguThixo njengoba kusevangelini emazwini ngifuna ukuwakholwa wonke. Amen. Wakholwa amazwi intshumayelo umlimi njengoba wejabu ukuthi abakholwayo abasindise ngentshumayelo. Ngifuna ukuyiginya intshumayelo yonke ingakuthi nokukodwa. Nxa uthi waqeda ukuyiginya sekuqeda ukutshumayela
sokumele ukhona ukuthi njengoba sengiginya amazwi i-glad tidings le nento yami sengiyitholile ngoba yona iphakathi kwe-glad tidings noma ungathanda lutho oluthi nyawo lapha kusukokubusa akukokubusa intombi makhawuzana hayi khona lapho ngokubusa ilizwi wenza u-amen unoma unguwe ngemva kobusa manje susukuma ngokho kwigwele enhlizweni sinjoba senomukela intshumayelo sengamukela okuhle kwayo futhi sizabonga ubonga okuhle kwayo xa uthe wayimanisa ukukhona okuhle uzazibala izinto zabo ukuthi one sokwenzeka, two sokwenzeka, three kuzokwenzeka konke. Konke kungenzeka konke. Amen. Bari kama dikaruse bone bane badivuse badivuzori atikokodo pirwana na finality ndikokodo mira mepiote ngauri musidi chimira mepi ndikotenda zvinepina mudzimu na kwamba zvino kama dikaruse urusa veneifinality nine navafira ngauri musi vanotenda ipi zvine na kwamba zvone ngauri mafungo madipa akodana zvavudi akodana zvivuya musi ipina mudzimu lonopera ronosvika magumoni vone vatotakuwa vodhara ipina mudzimu vonitenda vonijiya utenda havo aupika uri atoma kwetiwa chimwe chitu avatomi vadzinginisiwa automi adha chimwe chitu ndiutenda pedzi sazvaipfila mudzimu lama uri atendawo vachitenda pedzi vabva vodhara ipfila mudzimu vadhaonetalinipanda mudzimu vari mudzimu wanga ndotenda zvakudiswanga kezvi vachimaka uri echindochiwana naichindochiwana naichindochiwana ndauri vomira ipfila mudzimu nahone vatenda uri zvevamira vozviwana. Amen. Amen. Now, the word of God is saying, all you need to do is to believe. Believe in what the word of God is saying. The overseer says he sees some of us are sleeping here. Wake yourself up and tell yourself that I don't want to miss anything. We are not embarrassing those who are dozing. Amen. It's only this heat which causes that. Yes. Now for them to doze because of their seriousness. I'm listening very serious. Amen. They get captured by dozing. Yeah. But if you can awaken yourself, don't allow dozing. Because if you are dozing, you won't believe you are dozing. There is no way which you can believe when you are sleeping. Amen. But should we hear the whole sermon? Believe in the whole sermon. And when we are finished, you come on the altar. You talk to God. And say, my Lord, my God, I'll believe the whole sermon about the gospel. I do believe, by believing the sermon, my good things are done. My good things, I got them now. Yes, I'm marking this one is already done. I believe this one is done. I believe this one is done. My children are saved. I am healed. My word is done. My word I got it. You'll be marking through belief. You don't want to call. Okay. Amen. Araruchitenda zote zviyakonadzeka tendaho vari vadova vachikomaka vachikomudza mudzimu uri Jehovha ichindochiwana naichindochiwana naichindochiwana ngautenda havo. Amen. Amen. Naomi. Amen. Glory to God. Chapter 1 verse 15. Amen. They lost the verse. Nahum chapter 1 verse 15. Bheka phezu kwezintaba ezinyawo zojabulisayo ngezindaba. Hayi wena. Akalizwe izizwe.
Beniyajabula namhlanje. Twabheka phezu kwezintaba izinyawo zojabulisayo ngezindaba. Amen. Uyabona ngelapho kunijabulisa namhlanje. Ayikho kwesinto kokujabulisa noma kodwa ngijabulisa ngezindaba. Amen. Amen. Ngiqede. Zoshumayela ukuthula. Amen. Juda. Thina amadili akho. Phelelisa izifungo zakho. Ngokuba uBeliali akasayi kuphinda ukudabula phezu kwakho. Amen. Unqunyiwe impela yena. Amen. Hallelujah. Verse 15. Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings. Bring good tidings. The overseer says, if we understood this, we would really rejoice in these words. That publishes peace, and O Judah, keep thy solemn feasts, perform thy vows, for the wicked shall no more pass through thee. He is utterly cut off. Amen. He is utterly cut off. Amen. The problem can be utterly cut off. Amen. 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 This morning, if you can believe. Amen. 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 Asibiyele reasons bemisendaba zibhebezele namhlanje. Amen. Umakho lapha. Amen. Balithayitho yabo ingathukhulwa namusi. Sazwile verse yakwamba. Chimwe na chimwe chine bakolile chingakhawulwe namusi. Balikhali uyelele chisimani. Verse yashu ya Marko chapter 16 verse 15. Verse 15. Amen. Wathi kubo. Yes. uJesu lo. Hambani niye emhlabeni wonke. Amen. Nishumayele ivangeli kubantu bonke. Amen. Verse 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sibonga ngoba sigcwalisa amazwi kaJesu. Amen. Silaphe mamvuka ngenxa yalinkulumo le. Amen. Sithunywa yikuthuma kukaJesu. Amen. Amen. Lokhu kulotshiwe lapha yiko kungaphakathi kwethu. Wathuma ukuthuma kwalotshwa. Kodwa lokhu kuthuma kulo oyabethunywa ukhuluma ngaphakathi kwakhe. Amen. Ngenye indaba ukuthi ukuthunywa ukuba eBhayibhelini kodwa ngaphakathi kwakho kungekho. Amen. Amen. Ngoba ungaqeda ukufunda iBhayibheli ulivale lokuthunywa kwakho sokuvalekile. Amen. Awusakhathali ngoba ukuthuma akukho phakathi. Amen. Kodwa na ukuthunywa okulotshiweyo kuphakathi kwakho ukuthuma ungazuvala iBhayibheli ukuthunywa kusala kukhamisile kusala kukhuluma ngaphakathi kwakho. Amen. Niyemhlalweni awukwazi ukuzisiza ngoba unembuma ngazukudelayazi imbuma isikhumba semvubu esikaziweyo bathi iparamantoni shambo mbuma ilishoko imbuma ayikona mawala asimtoro imbuma kunemothunga nokudakadakugara kokwereliswa munyika yose zvinokwanisa pamwe akadakugarachwa munyika yose hana zoro yakomukuritini wanyanya iwe wanyanya kufana
urumiwa ho ndi ngoma uri urumiwa ndi ngoma zopambana uri urumiwa unela kombala ipfini la mzimu iyani arali muchumeli atozvivala peturi yani mashangano ote achibvala bhibhili zvisasare miluni zvaperera ipfini la mzimu zvisiho zvipfini la mzimu petikaye zvisiho mara zvifanira uri zvive kaipfi la mzimu zvitove zvive hone namiluni yamuchumeli kunena musiyodzula kuva nechipiriso chauri ndina ngoma ngoma isukusosoneodzula yamushata yarijidina yemashangoni ote atinini yadzula nyana yamupa jidina yemashangoni ote tauri azviyaipfini pedzi zviipfini namiluni ukutuma kuga pakati bazalwane ntela ngikuleke ngoba ngaphakathi akuvumi nusudiniwe nawuzizwa ukuthi ayisengikhathele kodwa umnikazi womzimba nomnikazi wakho yena akanandaba nokukhathana kwabantu unendaba nokukhathana kwabantu abafuna okulungileyo kwabo okusendaweni kuwe. Amen. Ewela naye ngokuselana ungazufe wewe vumuntu ngeke ngawufi uzama ewe indaba evangeli ungakuphawu ukuthi angikwazi ukwenza lutho angikwazi ukwenza lutho maye kimi ngingachumayela kodwa ungathola lokukhuluma so abantu ligcwelelelele so njengoba ngibona liyalalela kunamadoda amadala abanye amakhulu ngomzimba abanye amancane kunabadla bomandefu nabamandefu bakhona lapha omama abakhulu bayenza kokukuthi umzimba ngibona liyalalele so ngivuma so uyathola lapha at least kufezile kakhulu ngingakhula konke ngikwazi ukuthi sokwenzekile ngoba konke njengoba senihambile nizasala ngibona izithelo zendaba elungileyo abanye nizakubona senisemakhaya uthole hambulele sokulright noma senisebenzile noma sokulright uyazi kulungela kubachumayela lapho ke kufanelile ngabe chumayela ngeke ukubona ivangeli lapha uzokuthi haleluya abantu babona amen basizwe ngachumayela ngosifundeki uthole lokho kulungela ukuchumayela ngeke ukubona vangeli haleluya nifuna madoda akholwa nifuna omama bakholwa nifuna abanye abakhulu ukubona kwekhala okubambana nokungafuni kwabo athi noma kungafuni lapho ngiyakholwa kuphela ngingambili nifuna abantu abanenkani ungabangenankani ungotshanisana engqondweni akulalela kusebenzini uhambe uphumutshe umzimba ngoba sumutshe umzimba ivangeli likhuluma okunye usanda likhuluma okunye noma nifuna abantu abanenkani nifuna abantu abangenikahlale ngitsha bathi ngase bekholiwe asavuna inhliziyo yakhe athi mina sokulala uzilo okunye yenza ukuthi hayi akuluma ngalokho athi hayi mina sokulala abanjalo abakuthi abafeni bakuba
kungabe kukuthi kungabe ithweni ukuhle kakhulu. Baba sibonga Baba sibonga tenda nomekhani. Baba maita khani khawutenda. Amasatana chitakangelekano. Alafiatuluka. Iwala ngawutelo. Waita khani. Ulusonga soluka. Satana chita soluka. Iwala khani. Ulusonga soluka. Bali watu wa mzimu. Kani wabereseni ngamanga. Ngawuleta musi uchifa mubili woneta. Muzimosezi mubili woneta hawo. Muzimosezi mumuya. Ulimimere shangoni yawesalaho. Bali nango chifu na rutule pasi. Wala muzimu na ruma shangoni rote. Bali namsiba chimona wakora. Wake guru. Wachitenda. Bali jara takaza miru. Bali wanatenda. Mshumani sizaruka. Ayani sizaruka. Sizaruka na wachumeri. Bali chichitori zozima. Zoma. Ayani wanatenda wachumeri. Bali wachumeri keleke. Bachini haleluya. Chichitori kumera. Bali watola wotenda. Kila mzimu lamba. Window. Ukaule chumaye. Wewe chumele kamele pakati kwa wana. Wati kuruma. Wati kwanza. Ekurumi fange. Pakati kwa wana pana. Wamboni munwa isilima. Na unga sananame. Unga sana. Wamboni munwa wana. Isi mosangele wana. Ya kole wana.